ono što je specifično za ovo mjesto, da može da se prosto osjeti ta atmosfera tih trauma koje su ljudi proživjeli tokom rata. I te rane su duboko, ti ožiljci su duboko ostali u dušama ljudi i dan danas često prokrvare sa nekim događajima koji im evociraju i uspomene i sa nekim, kako bih rekao, i političkim događajima koji mogu da ih uznemire. Tako da te rane će ostati dok god su ti ljudi živi i teško će one biti izbrisane. I zbog toga kod nas često se okupljaju i razna udruženja ljudi iz kraja odakle su oni izbjegli. I to je također interes za nas, da te ljude sabiramo, da okupljamo, da se sećaju rodnog kraja i pokušavamo nekako da im ukažemo da ta čežnja za rodnim krajem, da probudi u njima čežnju za Bogom, za Carstvom nebeskim. Jer tu je nekako izlečenje za sve nas. Izlečenje i od tih trauma koje su ljudi proživjeli. Naročito oni koji su izgubili najbliže, voljene i tako dalje. Ostavili su ih tamo, njihovi grobovi su tamo, neki ne mogu ni da ih posete i tako dalje. To zaista su strašni ožiljci. Također, te traume se prenose i na decu. Na neki način, ja mislim, buduća generacija će to zalečit će se to prosto, ali te traume ostaju. Deca o tome često znaju da progovore, da govore o tom kraju, dakle su oni izbjegli i tako dalje. Njihovi roditelji, jer neka deca nisu ni bila tamo, nisu ni postavili te krajeve. Tako da ima tih nekih, kako bih rekao, specifičnosti u odnosu na druga naselja i sveštenici moraju da obrate pažnju upravo na to da ljude ohrabre, da ih uteše i da im ponude ono što crkva zapravo i treba da nudi ljudima, a to je zajednica sa Bogom. To je suština, znači, našeg, kako bih rekao, života u crkvi jeste da se vratimo Bogu, taj povratak Bogu, jeli? To je osnov našeg crkvenog života. To je u osnovi pokajanje, jeli? Pokajanje je povratak Bogu, kao što je bludni sin se vraća svome ocu, jeli, u Zagreb, tako i mi zapravo u tome treba da tražimo izlečenje. Kao što su to naši preci činili kroz čitavu istoriju koja je bila dramatična, jeli? Kako je naš narod kaže, bez Boga ni preko praga. Prosto tu je uteha za sve naše ljude i onda oni i dolaze ovde na svetu liturgiju kao mesto njihovog izlečenja prosto. Gdje će te traume da se prosto da prebole i da jeli, od samog Gospoda našeg dobiju utehu. Da u toj tragediji koju su preživjeli tu nije kraj, da se tu ne završava sve. Da ima još mnogo toga da se kaže i da će tek da bude rečeno o drugom dolasku Hristovom, da će tek onda da se, kako bih rekao, zaokruži istorija ljudska i da će ljudi dobiti utehu upravo u tom događaju.